ya fue sustituido. Va bene. Oh, se murió al último momento. Ustedes son un buen grupo. Vaya, vaya. ¿Es tuyo? No, mio. Ma non importa. ¿Es tuyo? Mio. Oh, Ma no. ok. Rita, ci vediamo dopo che sto facendo lezione. Rita, dopo, Rita, dopo. Rita, dopo. Sì. Sì, voy a vivir. Oh, toma. Dale, Leo. Dale, disfruta. Eso. In salsa. Arriba. Dímelo, chica. Fatta Laura. ¿Ah? ¿Quién es? Ah, ¿quiere entrar en mi casa? Buonasera. Buonasera Pippolina.
salutata? Ma fa niente, vieni qua. Come stai? Beh, tu ti sei ripresa? Più o meno. Più o Un po' di meno. nausetta ancora. Eh? Un po' di nausea ancora. Però non potevo rischiare, cioè hai visto dove siamo. No. Però. Quindi adesso che è, parliamo dopo. Tu come stai? Sono distrutta. Vedo denso, distrutta. Sono distrutta. Devo fare il video? Hai acceso il video? No, yes, no. We got until 45:50. Yeah, because the classes got later. Huh? I don't understand. The classes Perché got abbiamo in later. ritardo quelli di prima. 8:45, 8:50. Yeah. Yeah. No? Aiuto! Aspetta! Sto bueno. ¿Por qué tú me haces el fin lo más difícil? Siempre. Ah, siempre. Siempre. Cuando llega a la meta. Ok, yeah. Sí. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Para que la próxima clase empecemos más. Ah, más. Sí. Tú nunca La sale. próxima clase no sé cuándo puede hacerla, pero bueno, cuando. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí hasta sábado, No, segunda. segunda, Miércoles. fino a quando è qua? No, mercoledì no. C'è Dorina e Antioco Alessio. Sí, ma puede meter también. Dorina 7-8 o Sì. 6-7. 6-7 Dorina. No, 6-7 No, lei. io. Lela, ok, buon. 7-8 Dorina Sì. e poi and then we go to the Alessia Auntie house. Ok, good. 6-7? 6-7. Facciamo così. Poi se Dorina dovesse disdirmi, perché Dorina me l'aveva chiesto prima, se Dorina dovesse disdire ti metti tu alle 7-8 così sapete Ok. che fare al lavoro, va bene? Sì, no, va bene anche Perché 6-7. in questo modo
Ok. All the Switzerland lady. You have Manuela e Antonella. Oh, la due, no? Y lo tío también, ¿no? Yes, and Tal Martin, vez. we are another class to the other student. Which one? Manuela. Oh, the yeah. one. Okay. No, Manuela, Giovanna. Okay. Che è? Básico. Ah. Ok. Ah. Eso. Devo fare? Bene. Meno male. Só sofrer desse jeito. Só que você não voltou, e o tempo ficou. É tanto arrependimento. Ah. Ok. Dito. Che è da te. No. Non puoi, no. Quanto manca? Sono distrutta io. Va bene, va bene. Respira, Respira. respira, respira. Ah. Respira. Sei morta? Sì. Dai che manco. Quanto manca? Un'ora. Un'ora? No. Non ce la faccio. Sono una certa io, Laura. Mica giovane come voi. Aggiungo. Non fuera.
Vediamo se allora. Tá. 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 Olha. 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 Ah, ok. Olha. 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 Agora a cintura. 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 Chuchu. Magia nesse momento. No. Esse é tu. Sì. Io con l'amore mi vede mai sicuro. Mia compagnia. Va bene. Compromettete molto con l'altro parte. Ok. Siempre en balance. Sì. Juju. Ti amo mais do que a vida. Te amo mais do que o amor. Laura, come Ok. just for one second. No acabó. Finisce? No. Io Laura, just for one second. No. Matata hoy, esta noche. No. Tenemos tiempo, ¿ah? 10 minutos. What? The macaco from the back.
so that she can actually lean. She already know how to do the cha-cha. Just the leaning right here. Just the leaning part. So that she can come back, no, wait. So she can come back and do the same cha. She already know how to do the cha-cha. Okay. It's just the leaning. Just explain it to her like the process, how she feel and stuff like that. Ok. Like this, yeah. Semplicemente, allora lui ti prende, hai visto comunque come l'ha presa? Último paso. Este paso tú puedes aprender, no pasa nada. ¿Ya? Ok. Más, pues, este paso vamos a continuar a la próxima clase, mas vamos a empezar ahora. Ah, Presta ok, atención. cominciamo adesso, poi Sì, proseguiamo. sì. ok? Allora, quindi tu hai visto- No, ma tiene que se puede hacer ahora, vamos a hacer Ah, ahora. ok, sì, così. Quindi tieni conto che Manuel, can you come here one second? Tu hai visto come l'ha presa, no? Giusto. Hai visto, quindi guarda, quando lui She know that, she already know that part, sì, she know quando that. tu rimetti Sì, la no. mano qua, Ok? quindi non rimanere con la mano No, No, e just, poi rimani semplicemente Rigida. just look what she do. Okay. Look, you have to understand what she does already. Ok. Look. She's Yes, here. because- She's here. She already got this. Ah, ok, She ok. got that. She got this. Ah, she has only No, okay. you're talking to doctor. I arrived now at home, Just so I didn't... right. Yeah. Ok, quindi tu hai già visto com'è la posizione. Nel momento in cui lui ti prende, Sì. aumenterà un pochettino di più la velocità. Sì. Quindi tu in quel momento stai capendo che vai a fare Sì. questo tipo di figura e devi rimanere tonica. Ok. Quindi non con le gambe Non morbide, esatto, semplicemente tonica, non troppo rigida perché poi non riesci se no a fare il ciaccia e te ne esci quando lui ti gira. Cia cia cia. Ah, quando esco. Esatto. Ok. Ok, ma è semplicissimo perché No. Just how she feel the head. I told her. Do you, that you cannot. Che fa? Mi raccomando, è una sfida. Ah. Aspetta, mi raccomando Nella, perché pensa No, Stai No, tranquilla. it's fine, it's fine. No, Don't sto worry, scherzando. We are don't joking, we are joking. worry. Baby, check. Aquí, cuando tú vas así, los Ma I cuerpos. told her, the Da- line and the chest up, cioè devi aprire il... Il torace. Esatto. Mira, baile no se habla. Baile se haz con los cuerpos, no con la boca, mis chicas. Sorry, ma No. maybe I don't understand what you ask me. I understand. Translate. No, now Traduce in italiano. One second. I understood. Ha detto che lei sa quello che Only dice. to tell her the posture. These are, I am this. Okay. What I have to do. Scusa. I No, understood just- that just- I no. have to tell her It's the okay, don't posture. worry, okay. Don't, I know. I was just making you so that she can understand the movement. It's okay. I really don't understand because I saw that. It's okay. Don't worry about it. Okay. Mano, aquí, mira. Tú haces así, toma. Y para así. Así, toma. Y para así. Aquí, toma. Porque cuando yo te elevar a frente, tú tienes que hacer así como Titanic. Ok. Porque se queda así, tú vas Todo, sí, ajá. Y ahora, yo estoy atrás, ¿entiendes? Con los pies juntos, este movimiento va para arriba, así, vamos. Para arriba, así, toma. ¿Ah? Ahora, Ok. cuando hacemos los cha-cha, Sì. va a tener un momento entre los pies. Y este momento será un momento de rotación. Antes de hacer el cha-cha. Después, No, después. entre. Eh. Pasa un cha-cha, la rotación y acaba con Ah, otro cha-cha, rotación e otro cha-cha. Exactamente. Entonces, Oh. vamos aquí. Ahí, Oh, mio Dio. Quindi. Ok. Aquí, eso, vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Ese es lo cha-cha. Ancora. Las piernas están juntas, exactamente. Rotación. Cha-cha. Subito cha-cha. Subito Passo, passo, cha-cha, Como la rotación, muerte. cha-cha, cha-cha. Yeah. Ah. Paso.
Ok. Paso, Passo, paso, passo. paso. Cha-cha, rota. Pa. Ta. Ah. Rotación, cha-cha. Sí, sí, mas no te preocupes con la Sí, rotación, sí, te sí. preocupa más con pie. Este Ok. pie es que cerra aquí. Toma. Mm. ¿Entiendes, no? Ok, Así, sí, vamos, sí, vamos, sí. vamos. Uno, dos. Meglio. Ok. Uno, dos, cha, cha, cha. Y toma. Cha, cha, cha. Con Más. lo mismo chacha que tú haces normal, tú ya lo sabes. No te capito. preocupes, no, espera, más lo sé, Sí, ya, sí, ya sí, tú sí. sabes. Ok, Vamos, ok. vamos. Ahora, ta, esto, toma, mata, aquí, esto, los movimientos, ¿entiendes, no? Es correcto. Sí, eso es correcto. Sí, dale, así. Más. ¿Y más? Recuérdate que la testa, sí, la cabeza. Sí, como Titanic, ¿no? Tú vas al frente del Sí, barco. sí. No. Ok, Sí. a la testa. Cinco, Ok. toma, uno, mata, toma, cha, esto, cha. Ay. Quasi. Va bene. Va bene. Vamos. Ah. Uno, toma. Uno, toma. Cha, rotación, cha. Mata, continúa. Esto. Sale. Ya, toma. Calma, mata. Epa. Rápido, cha, toma. Cha, mata. Tú tienes el control de cha-cha. Ah, ok. Toma. Aquí. Esto. Toma. Esto. Ah, tú te apresaste, no te apresas. Ay, yo tengo problemas. Scusami, perdonami. ¿Y tú quieres bater la gente? Cazarola. Toma. Aquí. Mata. Viene. Esto. Allá. Toma. Toma. Cha, toma. Cha. Eso le la vaya, man, no pasa nada. Oh, que se muerda los tíos. Vamos. Mata. Cha. Una finta. Ajá. Ahora va mejor, ¿ok? Vamos a empezar ahora. Come on, Laura, you can come and take, girl. Yeah. Quanto manca che sto morta? No, el capo del ¿Cuánto trabajo. tiempo tú me quieres matar? No, un poquito, solamente un poquito, ¿ok? Estamos aquí. Ay. No, Ok. non posso farcela. Come? 2 ore non ce la posso fare. Non hai fatto 2 ore? 2 ore? Ah, Ma sono morta. vabbè. Però hai compensato. Ho capito. Lela. Sì. Déjame ver ahí. Tu foto. Ya tengo tu foto aquí, donde está Lela. Está aquí. Yeah. Aquí. Poi mi dai 5 minuti da riprendermi prima di uscire. Non so Ma se puoi dovete rimanere qua tutta la mangiare. sera, No, quindi. beh, però mi dai 5 minuti da riprendermi, che c'ho una certa io. Hai capito? Bella, tu e Rita caricando tutte e 2 le cene? Sì. Domenica, venerdì, ok. Sì, Devo sì. iniziare a segnarle. Sì. Ma allora, we are doing the video now or not? Yeah. Ok. Guarda che ti ho ricordato quella che I was just putting her videos though. Yeah, her video right here. So that way she can Guarda, Lela. pink and pink. Lela.
Ci, 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 Ci ci. siamo messi d'accordo, È andata bene per questa volta. Sí, Lela, ahora tú puedes, ahora ya con las clases tú puedes ir directo al Instagram y mirar tu video que tú haces ahora. Mira, so, aquí estás. ¿Entiendes? ¿No? Yo Filo Live, Sí, sí. tú puedes ir al Instagram y mira ya cómo fue antes que los videos haya. Ok, Ma, tú después, ya puedes mirar tu progreso. Yeah, Laura, check this out. She actually does one of the better macaco from the back. Yeah, because she dive in. Hold on a second. Ah, io il phone. Yeah. She dives in. Now check this out. Brava Lella. No, she just the macaco from the back. Lela, mom. But I have to. No, don't film. Just the movement. So right here, she gets. Come on, Lela. You're almost there. You're almost there. Aspetta, No. espera un momento, ¿Cómo? porque cuando yo, Titanic, Sí. cabeza, Arriba, Arriba. sí, los cuerpos. ok, Pa. el cuerpo, Así. mano, il ok. fuori. Ujú. Vale. So, toma. No, tú tienes que hacerlo chacha, no existe. Primero chacha, después toma. E poi Chiudo, sì. ciaccia, chiudo, e ciao. Boom. dopo. Dopo quando esci. Mata. Toma. Aquí mata. Chacha. Hit bar. That's it. Ay, you saw that? Ay, que- Ya, va bien. Y después tú ya sabes cómo salir de ese movimiento. ¿Cómo? ¿Cómo salir? No me recuerdo. ¿Cómo? Pa, toma. Così. Ay, Ah, così. come antes. Tú sabes. ok. Yeah. Okay, she ready. Dentro. She ready. Brava. Esatto, comunque. Lo sappiamo. E lo sappiamo. Tu del fuego. Oh. No, perché io ho una certa, She worked ragazze. very hard today, though. I know. Very hard, yeah. She wants to take advantage by your Yeah. presence here. No, she's working good.
cha cha, cha 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 cha. You go, girl. Basta! Vai, Lela. Felice? Nah, good job, girl. Good job. Molto, cavolo. Yeah. Oh, Gorka. Thank you, thank you, thank you, thank you. One more, one more, one more. Perché sennò... Gorka, we did 2 hours, man. Okay.